Kil saat olganda bir, iki, üç, dört, ayda dersga. Соберемся вместе, мы друзья. Будем поусерднее даже муравья. Тик-так, часики идут. Раз, два, три, четыре, на урок зовут. Тезрек жиылыкта дуслар бірге. Үйренейік тотар тілін, әйдә. Малайлар дейм. Әйді ойнайбыз, басығыз. Bu oyun bir küp деп атала. Resimde qarağız әлі. Bu нәрсе? Kuyan. Bu нәрсе? Kuyanlar. Anladınız mı? Мен bir ne edem? Siz küpnü. Ağaç. Ağaçlar. Alma. Almalık. Tilki. Tilkiler. Kulmek. Kulmuklar. Malay. Maylar. Maylar. Kız. Kızlar. Kuş. Kuşlar. Kız. Kızıl. Burun. Boğanav. Dostlar selam. Selam. Dersimizni başlayız. Siz de bizim bir oynadığınızı. Aferin. Bugün bizge yangi harf qonaqqa keldi. Tanış bo'ling'iz. A harfi. Malaylar birgalab aytamiz. Tatarcha uy, buni, bula. Mana ishog'ishtirib qaraymiz. Ruscha aytsak mıy bo'lar edi. Tatarcha ma bula. Mama. Tag'in mening ortimdan qabatlag'iz. V. T. Do'stlar, sizningcha nindi ovoz? Suzula. Dürüst Alihan dişli sina. Hazır birgelep okuymiz. M, L, N, T. Birinci iki yolunu Alihan okuy. M, L, Azim devam etem. N, T. Birgelep okunu devam etemiz. A, I, Ma, M, Mi. Alihan, ayda hazır sen oku. I, To'xta Alihan. Deb aytamiz. Unutma. I, A, Na, Tu, Nail. Buldirdin Alihan. Bolay bolsa tezden kitaplar okuy başlaysın. Ya rahmet eyle. Azizim, senin şiratimdi. Tın, tun, utun, un. Azim, sen de buldirdin. Tın, tun, utun, un. Hazır dil hem öğrenişin künügüler yazıyız. Men başınlap silim, siz benim nerse söylegenimni onlarga tiyiş bulasız. Ma. Am. Aferin, hazır benim arttan kışkırıp qabatlaysız. No. No. Ta. Ta. Me. L. Dürüst. Dersimizni devam etemiz. Үйренейік тотар тілін, әйдә. Şokmaklarını hem harflerini күрәсезме? Şokmaklar ortuna resimler yaşırıngen. Harfler bütünle yodaşkan. Resimlerini күрер için
шақмақларының түсін әйтірге керек. Аңлағансызdır инде. Татарша. Hem harflerini de şakmaklarga урнаштырырга керек. Алихан, bu нинди төс? Салы. Дөрес, шакмак артында нинди рәсем микән? Карыйк әле. Лимон. Кайсы хәрефне сөйлисең? Аны сөйлим. Азим, bu шакмак нинди төстә? Бу шакмак зәңгәр төстә. Булдырдың. Шакмак артына Туга башлана. Алихан, синең чират. Bu шакмак нинди төстә? Яшел һәм анда ылыс. Дөрес, ылыс чыршыда, Маратта була. Дәресне дәвам итәбез. Азим, bu шакмак нинди төстә? Бу шакмак кызыл төстә. Әйдә карыйк әле, нинди рәсем икән? Алма харфы сөйлим. Алихан, bu төсне беләсеңме? Bu шәмәхә төс. Онытмагыз. Аңладым, сәмәхә. Шакмак артында Мәдәл мәхәфә сөйлим. Әйе, дөрес, шәмәхә шакмак артында мендер. Bu төсне беләсезме соң? Юк, Татарча ничек була? белмим шу. Борчылма, үзем әйтәм. Bu кызгылт, сары төс. Рәхмәт, Ләйлә, кызгылт сары икән. Шакмак артында Телгә! Т харфы сөйлибез. малайлар булдырды. Дуслар, сез ничек? Безнең белән бергә уйнадыгызмы? Биремнәрне үти алдыгызмы? Өлгермәгән булсагыз, Шаян ТВ сайтына кереп эшли аларсыз. Бүгенгә